सांताक्रूजच्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहच्या हस्तुकी आपल्या घराची कागदपत्रां हातात घेतकर घडये पयलेच खेपे पंचवाडी शिरोडेच्या जॉन फिलिप डिकॉस्टाक दिसलें की आतां हें म्हजें घर. सुमार 150 वर्सां पयलीं बांदिल्ल्या ह्या घरांत जॉनाच्यो कितल्योश्योच पिळग्यो रावन गेल्यात, पुणून आजून मेरेन तांचें घर तांच्या नांवार नाशिल्लें. मनाक सद्दां एक दूख आसताली. ही गव्हर्मेंटान आमकां जी स्कीम हाडल्या ती एकदम बरी, वायट न्हू. थोडे लायसन्सान काडटा, थोडे लायसन्स नासतना काडटा, म्हणटकूच आमचे सारके लागले हें रस्ता येताय थिंगोर बी तुमगे वयतली, तुमी बेगीन येवन जे तुमगे कितें आहा तें डॉक्युमेंट येवन कलेक्टरा ऑफिसान दिवचें म्हणून आमी तें एप्लिकेशन बी करून आमगे कितें आहा तें दिलें डॉक्युमेंट्स. कितली वर्सां जाली तुमी हांगासर रावता? हे घरान रावल्यार हें घर 150 वर्सांचें मायज, आनी आमी रावूंक लागल्या 70-80 वर्सां जालीं. कोण कोण रावता अशी घरान तुमी? पयलीं म्हजी माय रावताली, पाय रावताले, म्हणजे आतां आमी रावताय. आनी तुमी आतां तुमची फॅमिली हांगासर रावता? आमी आमगे फॅमिली रावता. ओके, हे इनिशिएटीव सरकाराक कितें म्हणपाक सोदता तूं? सरकाराक हांव देव बरो करूं म्हणटा, कित्याक कितें रेगुलर करता तें बरें, वायट न्हू हें करता. खंयच्या वखदाक इतुरा पडटा, रस्त्यार पडटा म्हणटा गाडी घेवन येता आमी बोव मारपाक जाता. आनी आमचे म्हाका उपकारी पयलींच म्हाका फाव केली म्हणून सर्टिफिकेट. माझे घर योजना ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, वो एक कुशल प्रशासक का परिचायक, वो एक संवेदनशील सरकार की परिचायक है, और वो मोदी जी के नेतृत्व में सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो रिफॉर्म्स के लिए बहुत बारीकी से मेहनत करती हैं उसका परिचायक. कई प्रकार के कानूनी चुंगाल में फंसे हुए लगभग 11 प्रकार की अलग अलग कानूनी चुंगाल में फंसे हुए गोवा के नागरिकों के अपने मकान का अधिकार देना, और कल से वो कह पाएंगे कि ये घर मेरा घर है, ये माझा घर है. ये बहुत बड़े एक प्रकार से एम्पावरमेंट की निशानी है. मैं प्रमोद सावंत जी को बधाई देना चाहता हूं. एक ही लेजिस्लेशन से, एक ही कार्यक्रम से 10 लाख लोगों को अपने घर का मालिक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की गोवा सरकार ने किया है. सध्या जॉन आपली घरकान्न मेलिंडा पेरेरा बरोबर ह्या घरांत रावता. केन्नाय आपलें घर वचूं शकता असो हुस्को तांकां सदांच आसतालो. मॅडम, तुमचें नांव कितें? मेलिंडा पेरेरा. ओके, आतां तुमचें घर सारकें रेगुलरायज जालां, सो हेज्या बद्दल तुमकां कितें सांगपाचें कशें दिसता? रेगुलर जालें तें एकदम बरें जालें, आनी हांव सरकाराक खूब उपकारी आनी तांकां धन्यवाद म्हणटा. सरकारच्या म्हजें घर स्किमीन 1972 पयलीं बांदिल्ल्या घरांक कायदेशीर करपाची तजवीज आसा. त्याच खाला जॉनाचें घर कायदेशीर जालां. म्हजें घर स्किमी वरवीं जी घरां 1972 पयलीं बांदिल्लीं तांकां 14 दिसां भितर कायदेशीर कागदपत्रां मेळटलीं. सरकारी जमनीचेर 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं बांदिल्ल्या घरांकूय कायदेशीर कागदपत्रां मेळटलीं. कोमुनिदाद जाग्यान बांदिल्ल्या घरांकूय जी घरां 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं बांदल्या तांकां सुद्दां कायदेशीर कागदपत्रां मेळटलीं. वीज कलमी कार्यावळी खाला बांदिल्ल्या घरांकूय कायदेशीर करतले. कंस्ट्रक्शन आनी ऑक्युपन्सी एप्रुवल जर
15 दिसां भितर दिना जाल्यार डीम्ड टू बी एप्रूव्ड अशें ग्राह्य धरतले. 3 दिसां भितर घराच्या रिपेर खातीर जर परवानगी दिवना जाल्यारूय ती डीम्ड टू बी एप्रूव्ड अशें धरतले. एकाच छप्परा खाली रावपी कुटुंबाक वेगवेगळे घर नंबरूय घेवपाक मेळटा. Mahaje Ghar scheme is a revolutionary initiative of the Goa government under the dynamic leadership of Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister. This scheme aims at providing legal ownership rights to thousands of Goan families residing in unauthorized or unregularized homes. Mahaje Ghar scheme offers a fast-track certification process of 14 days for houses built before 1972. The Mahaje Ghar scheme provides legal recognition and ownership rights to Goan families. It grants legal ownership rights to residents, ending uncertainty and disputes over property ownership. You know that property which will be coming under this Mahaje Ghar scheme cannot be sold, however, or transferred for 20 years. Regularization of home on Comunidad lands. It legalizes houses built on Comunidad land prior to February 28, 2014 with residence of 15 years before the said date subject to Comunidad consent. The Mahaje Ghar scheme relating to Goa Regulation of Unauthorized Construction Amendment Bill 2025 covers houses on owned land, co-owned, Comunidad land or government land. CRZ homes built before February 1991 are also included in it. And co-owner consent is not required and applies to all qualifying structures built before cut-off date. It grants ownership rights to eligible allottees under 20-point program also. And process is fully decentralized. District collectors are empowered to act upon it. The beauty of this scheme is that construction and occupancy approval are made very faster. It's probably is the best example of the good governance in the country. Construction licenses must be issued by local authorities within 15 days mandatory time with application and occupancy certificate, and failure of which the approval is automatically deemed granted. Repair permission, the same case it is. It prevents delay in urgent home repairs by simplifying the approvals, and permission has to be granted within 3 working days by the authorities, and it is automatically approved if no response is issued from the authorities. And bifurcation of houses within the family members is made very simple. It enables families living under one roof to get separate utilities and house numbers, providing separate identity for tax purposes. There are 357 homes allotted to families displaced by natural disasters, and that comes under the Goa Rehabilitation Board Act 2006. And successful rehabilitation of 430 families displaced due to infrastructure developments are covered under it. In short, I would like to mention that introduction of such a Mahaje Ghar scheme in the state of Goa is a big historic decision, rather I can say historic legislation of the Goa government, and it has brought hope, dignity and security to lakhs of Goan families. So how many people will benefit from this scheme? As many require it, and this is the common problem perhaps amongst many Goans, and that is why I said it's a historic legislation, it's a historic movement, it's a historic scheme brought out by the Goa government. It will solve the problem, it will bring the hopes amongst most of the families in the म्हजे घर येवजणे खाला येता त्या सोमार सावन अर्ज मेळपाक सुरवात जातली. जें घर सुखी घर हें सगळ्यांकूय असलें सूख सगळ्यांकूय फावो जावं. तुम्ही पळयतात GNH.